Lochtéisteach agus úr géadfáilteisteach go Park Virgin Media an seo garcha an dara Babhta a go Craobh Idirchúige na bliana seo agus chuige múna ar an baile ráláidir na núidir tróna ní Mumha comportach a gonne chuige láin an teachtain seo caite ag sécha nuí deag agus na cuairtaí chuige alla ag chlis ag baile a gonne chuige chonacht a cúdéag éidean. Lága hálinn I rístan seo garcha díreach mar a bhí an teachtain seo caite agus an lochféchanna a bailúisteachan seo a gon cluife dára a Babhta an seo an tróna seo. Mar de fadacht ar na fórne hananta an seo tróna seo tá níomh ní groma job mór amach rid feidir chuige all an Sean tróna seo níomh. Yeah, job ionach mór acu chun comórtas anhá hort an na múna. Ga cúla mar níos luath sa seachtainna ó Meo go léir agus dúirt siise an bhliain se caite go raibh an comórtas is Jackar a bhí ag na múna ag ná an cléimhí acu na thullaigh, so feicimid an bhfuil an foiinemh céine acu aniu. Agus má dúirt mé bhóg an bhliain se caite is beag a bhí atrabig le hamas a glufa sin og sé beidir trí cairnig an cluife go bhrisisiad chuige alla síos. Ach sin an job bheith chuige alla neo fannacht sa gluife an nád agus tá siad an an. Yeah, bhí an 5 céine acu an teachtain seo chaite bhí ar déanamh go hanamhaach go dtí tá mé ceapa beidir chuige ceir nóméid sa clé agus an sin thuig anam a ganiste lena gá úd sin ach bhíidir dhéanamh go hanmhaach go dtí sin, so caithfidh siad an clé a críicnú có láidir céine is a tusnaíonn siad é. Mar a chas na fórne a chéile an bhliain se caite email fedichte sécha 8 chuige món 16 chuige allach mar dúirt mar trinnearán ach an dáfuointe sin ag le hama 9 Má leis na fórne an seo tas nó muid leis an an baile ar dúspáid agus arúháin atá dinta ag cótealaí a chuige món sinna Matt Brown go chufa agus a bhena lua níomh an sin sinní méhó go léirí ní hosnó sisin seo tróna an captín sin buile go chuige món gortú glúne caráiste ach is min gortú a deirtar lena tá gceist mar sin baisú go bheith for beidir méhó garáis an teachtain seo hagann nuair a dhéanas chuige món an tarasó go gaile chun áidhúirt ar chuige chonacht sa stád Dexca. Mar sin rintária de pacha chuige món an tróna seo mar sin bog an Grace Moore siar a gibh a hocht Sally Kelly ó bhí a sé go bhí a seach Clóid Ó Halloran an dáró isteach san rócúil agus tag an Aoife O'Flynn isteach sa dáró an ná méh óg óléiríonn sin lámór an lá cholaí Aoife Corey a an céad lá aice san mar chatín éidir chuige mún a cá gansaí i bhí a cúdéag an sin agus siad an rócúil céanna a bheith san netanta díreach mar a bhí an teachtain seo hagann chuinnesúil ar Bet Boshamar an bhena daim sé chéad cín go úd an teachtain seo caite bei siise gar chur lei sin agus Jane Classy tháinig cadáis an teachtain seo caite an drochhartú láimhe sin amhainte a chin nar ar sí ar fáil gan éidir idir náisiúnta a gréibh na sé náisiún. Tá an Andrea Murphy bankirí isteach ag ansaí a 53 not Ellen Boylan an sin mar sin Andrea Murphy bei siise a cá gansaí chuige mún gan céadhfuid a gréibh na sé chuige mar má hagan siise a chun páice. Ar an chuig allach áú arab sin tá an Ciara Fitzsimons isteach an gansaí a híineag imróid choiste na banraí na chuoine go bhar siise gá úd a gunne chuige mún sa glufa sin a mé fedichte an teachtain seo teachtain seo caite agus isiste nach siobhan sirin an sin eding léan nach an scéile mór go chuig allasdóid sin ghfuil an captín India Daly ghfuil siise leis agus tosaí mar thuúcalaí go chuig all an tróna seo iste náid méh clénahin agus dá scéile go rins go na himráí freisin dar nóid an teachtain seo léite Saibh McGrath, Sophie Barish agus Fiona Tuto Sullivan ghfuil Conry lár Conry fá Jacobson le Cumann Rugbaí na héad an IRFU. An an baile chuig món a tíocht chun páidce an seo má dúirt muid Aoife Corey an captín gon céadhfuid a ná méhó ggóléirí an tróna seo agus bei chuig món asúla tispintas má eile éidir an sáirthispintas a thug siad an teachtain seo caite India Daly captín chuig alla de tíocht amach an sin agus isise ar eis an tróna seo má dúirt muid sin dá scéala a go chuige alla. Méhóg a nasna bhar chuige mún India ar eis main tochar aige sin ar cuasaí níomh. Well, tá measc an mór ag an fearna sin ag imróí a bhfuil soach nuan ó soach agus an sin tá aine brína got is sé
leor na porca agus tá an taithí eici tá me ceap bhfuil trucha trí cap eici na hairnig so ba an taithí eici agus tá mé lán cínta go maiid seo stúr an chuig go maithó sin. An réitor go chufa seo, sinna Kenny Coldrick sinna duna bhealach amach agus I glúna ró an seo a gcorca an trúna seo by Jack Kingston agus sinna Damien Pauls and Power gom leiscail an sin freisin siad a bheits an taobhlína. Mar sin gachar de gart agus siad Cúige Ulla agus Abby Miles Banhile á trim a chud is tús leis an gomh seo. Tuna hannig mit Abby gimmert leis an Charigov ag sa tra AIL am léana. Tain si tíomhall na páidce agus tús cura leis an glyfadára Babhta seo. Sa tra Idirchúige Sally Kelly. Tuna banna gan si faoi 8 agus faoi fici hí an na héad an am léana agus hanain chuige múna dá lean agus seachún Chisholm Aguero dumpar sin líor tar cíanna teachtain se caiiteach sorry gamú dinta an sinar agus dinta go má ag Casey Gilmore agus coscur a Haran lína ag dinta go má ag Casey ach chonig mu sin ar an buinte chuige múna gearga lean agus a bheith gunsaí tíirech ar a buinte níomh. Yeah, an clochta an sin agus sin amach topic leis an trucha second an seo. Ceann sin a mímú agus Clód O'Halloran in istin sin gaiting an ceann sin agus botún ag Cúige Ulla na ríide bei Arab an sellh sin a chuneal. Grace Moore díreach mar an sin teachtain se caiite gumpa go láidir amach Enya Breen. Tan díráidir sin ag Emily Lane. Bróid cur leis a ceann sin a bhfuil niumacha cur leis ceann sin tá agus sin botún an sin Enya Breen a gáil díreach amach mar sin tu go idir eis go dtíon lína 10 méadar. Yeah, bhí sé anna tapaí an sin tág sí buile nar thug sí an líreachtaí an lína agus bhí orthaí airí go tapaí agus an kick sin a thógáil so bhí sé anna Jack orthaí feicimiidirnéis an maine an is seo cuineáil. India Daly, chuin céic an na móra. Ceann teisteach, níor an ceann sin an tíireach ach daide le Fiona Chiús ó Sullivan láimhe chuir le ach bhí líráid sin cám. Gáchaisteach ag Cúige Ulla ní raibh lob sellh a chuineal bearb sinna chud ina ceart. Yeah, tána ordan sin ag tastála chu má tá siad géirí go mórta a thuirta í na múna gniu. Ní féidir leid sin a thuirt cóhéasca sin na butún lábhseála. Níl féidir leid iad sin a caithah. Nisúna cumid an forlábh sé bhí ag líní chuige mún sa bacan teachtain se caiite a gunne chuige láin go háidir sa glibert agus an nótása sin Siobhan McCarthy, Beth Bottomer agus Eilish Cahill an láidir go deo an sin. Tá mé ceapa gur thuí Cúige Ulla síos an sin mar dúir tú tá glibert na múnig an láidir a fad. Ach le India Daly is tíir rís feicimiidirniu. Eilish Cahill an sin dar ná bhúil sé couple capín san gréibh na sé náisiún chuidir sé sin go mór le na muí chunig mu sin an teachtain se caiite. Yeah. Right. Hines. Sin Wadney Sar in Clibbert to Wadney Sockery. Emily Lane. Leroy sin fi chos a Grace Moore agus seachún. Cúige mún an ceann sin amach Alana McInerney. Bátal dinta go má an sin agus a tíocht trasna. Casey Corrigan. Lane at east. Machty Aoife Corey. Hadishalina La Bala. Cúige mún ab a Leroy sin a gláán amach tá. Grace Moore at east. Pass all in ag Grace Moore. Lane. Siobhan McCarthy. Eilish Cahill and Vert Propa. Wavama went Vert. Breen at east. Aoife Corey agus Chisholm Aguero takisteach on Glehan. Lane. Ordan and Chai Cúige mún. Edelina Temeder agus Bridge Keen at east. Aoife Corey. Fiora Kalakadisha. Grace Moore again Concha na Glanamacht and Willa Chelevichin. Ta ag Lane. Breen. Sally Kelly, Denu Damunchin, Alana McInerney, Sullivan Washington Chelevt, and Rater, Sosta Gama, Enya Breen, Free Vronchin, and Claire Bowles. Shani Sorrow, Hugala, could brew on Chin at Eruction. Beth Boshemer. Emily Lane. Aoife Corey and Captain agus a Cúige mún at east, Conyal Shelev in a good lava.
Bet Boshamar. Emily Lane. Breen at east to Goldstasna. And past team Munchin White Breen. It's Casey Corrigan. On Gargadogan Tivlin at Zintagamacha. A Kuigamoon and Shelevach. He's Tarni Mach and Chinik Zintagama. A Cousin Kuigal August Broiker Legigalchin. Golshir to Lucia Lynn. Lucia Lynn again Concha Richtamach. Couldn't she Broig Sassna Tief on the podcast. Concha Plaba Katie Gilmore and Chin. If he brew a Chisholm Aguero. Tassie Nivrach in Chawe Kuigal and Yohanik Nivrach in Aksukhin Deska Evo Flynn and Concha Guides. Agus an Eshon Tikerike Butsa Egg Kuigamoon. Agus Botun and Chinerish, Kuiga Allah, Niraider Lob, and the Hivrachi, Alish Tachig and Rukshan. Yeah, Renner Gama, Conan Lena, Irig Susa, Rish, Ak, Misha Capagram, Bader and Kikshin, Bioganin, Rolu, who come, Neil Ain Shelvaka Gadisha, Agus, Tomei Capagamukshe, Bioganin is Klishta, Ma, Kamater and Lero, Bioganin is Fudja and Shin. Be Miles in the Gamadi kid where the Godjanero and Chinway Kuiga Moon at the Tiv Hall. What's there near the could broig lesh and ganchan yin kick is sorry if they did right in the brain. Yeah. Tashi tish the galina they made there agus by Ardon and Chana Shea Kugamoon V bet Buntimer on Green and Tacht and Chakati lesh in the side shot. Fekme Jamul she non Fiona tweet a curse stuck Aaron Lena and Munich. Yep. It is the Galistach, Toikigama, Jodo Halloran. Jane Clahasi Shin Freshen, Banner Sorclifike. Is dan Malchin a bugger, Hunteen. She took if he had a Toki Machig Lane, Havada Guero, Tishagalina Ficado Mader, Lane at East, Goldstas in the podcast. Toki was Gumper Bushram East. Lane, Eilish Cahill. Kugamuna Glan and Lero Chinamachkamam, Shovan McCarthy. Little see the lane and Sassna East agus the Governor Cossa. Achatam shot. Marshin, you squeegee Lachilero, the dead Kenny Coldrick agus Fuish of the Huiga Allah. Yeah, Taman Jasug, my she the Giri and she in the Maka all, Kupla Mader, Susan Bark, Kahi Shid and Shelva Quinal, Kahi Shid on Ordan Shin a Hogal agus on Sheena Mock shot a Hog Dauphin. Good job of Gabby Miles and Tivlina once more. Tashinton take it. Yeah, I guess kick Mahavian. See the stuff in the busty. Raitor Glerta and Nahulig. 5 lesson to make Kiapa on Lorna Barca. Though I guess a 3 day. Yeah, Caitlin Crow. Yeah, Lucy Thompson and Chin. Indeed, daily tension gar Gary Keen soon about to Jin, because basically been on plan as far H and K to call Sheena Machahala, because slash came all in. Yeah. So Shin Sive McGrath and then we're in the Sophie Barrett. You're Chin at East, Rachel McElroy. Mumha, Cousins Wide, Kugamoon Spade, Abby Miles, Broig, Hurlash Ganshin. Titishil or Podke. Craobh, just Shach, Casey Corrigan at East. Mahanchin. Lane, Breen. Strasna, Lana McInerney, Chisholm Aguero, Galtimo, and Bautishan, Tachi Fosig and McLaughlin, Chisholm Aguero, Tachi Fosig and ah, Shin Saru, Chisholm Aguero, Baninish and Bautishan. Yvranashakar more on Jeshika and Fortune Lerods, Edelina Zemeder, a Hoshi Timo, Agasan Kuchin, Agasan Lushin, a type Chisholm Aguero, Marhonik was in Tacht and Chakata, Sarud. Yeah, on Lodrick, Chisholm Aguero and Shin, Kaime Lugarev on Gramu Shin, O'Neill Marley on order, Fodner, she Reeve Connection, all in the Chisholm, Kahishi, the Dola Wadnis, Ishli, V. Bertigo and Shin, Conan Gramu Shin, Vax near Irig Low. Because fake imagination will enyan on Lero the Corher, but on cousin the will imagine on Ekal go fall on the holig och Tash Darno Tash Royaker of it cousin done armor fought by Orhu Nismo Shelva Bantamak Matashi the Giri Ain Damash de Ain of a Gwyn and then Monigan Shohanu.
Mar sin, Enya Breen. Ní raibh le ceanna beag seán siú tá caite de le catíana fin péad amsú ach tá leis sin chur in na ceartaice leis sin chéad iireacht an seán tróna seo agus mar sin. Enya Breen a sláánú anúin waith Chisholm Aguero. Agus ní cici éasca bhí annach an éird. Sárchéic, donnaid, ben eile bhfuil go leor taí idirnáisiúnta ó híomh na cicala. Agus bhacht tú súl. Nínta gur é sinna daibhre sí ran na seachtainach bhí mu dragar dúláán mór amach raibh chalíní chuige ala. Agus é sin le brathis beag nach denú me dimar an seo, agus in chéadú dam sé chuige mún. Cai siad a chuid immer a bheith níos glynne ná sin. Grace mór i líst. Sí an chuchtach gumpar na lera de sin tíirech ar nús Aguero, tíirech ar nús Sally Kelly. Turn te sin bunchloch go chuige mún. Stras na líst. Craobh Halloran. Kan ví sé dáró an teachtan se caite, Bucky Shearing an siomh de sé. Sally Kelly. Breen amach a ríist agus se Katie Carrigan í fa cóirí Aguero a ríist. Bhfuil sí ábalt an dáró damsú tá sí fósa gimach an cleamún sin beag an róáir a ríist an náhuid. Bhfuil chuige mún ábalta a chuair Sally an ar gan se léin amach. Sally Kelly. Ben a chluises mud go Tilla fút am cíntas na gansaí idirnáisiúnta. Ag level síntach an kick sin chuir testa barci ceann cúntartach an ceann sin a plaba bhín réitú ag immer tríal na buntáiste. Gramú níos fear an sin ó mar le ach fós caiitú bheith beag an níos láidir ag bhuine imóí mar sin ar nás Aguero ar na Clibbert. Tá na múnig ag immert anna lehan ar fad agus tá sé chur na clíhan faoi bhrú. A ríis go dtí seo bhí a gaiire go maithan an tholig a chuid chusant a lehanú agus a Droch chuig Enya Breen i raile an sprucam túmach agus de sé chuige alla go lín sa glánach a níon kickus fear agus beidir de rest an áit an spruca bhí Enya Breen ar bhaintach agus beard an é chuige mún bhain trína amach se ríist ag bet Bosmer. So is féidir le eáil go bhfuil an dan séir le Alana McInerney sin I Lorna Barca. Craobh Halloran in ríist. Gan se go bin í príomh spruc ó híomhna caithaisteach sin mhaith chuige mún agus an package láidir sin an máil sin a gobaid agus brenin chuige alla an mí agraíonn seo agus an máil sin fósa gimach a binní Ivo Flynn atá sin se le bheice an líor takeid eis Craobh Halloran an darú de chuige mún. Agus a benny Craobh Halloran fiada a fiocin ceann sin agus a chuisteach banú elbows fiche nuí cliffe Idirchúige imní ag fíorthaí go dó nion tríochú cliffe agus í gamsú unúin I ríist a fada tíochtdóid bhain droch lána bhaid chuige alla thug se ardan go chuige mún agus tháinig muid a teachtain se caite an cúchtsinna tá sa bacha an cúchtsinna tá sa bacha níomh ag chuige mún daibrí seo a ríiste sin leis an máil sin. Agus dair go maith leis an bacha chun an líród a chuineáil sláán a cool an máil sin agus an clistechas a bhí ag acuin sin a chlód an Haran chun an peoc a dhéanamh ar gúil. Feiceimiid nig kick similar a bhfuil ag Enya Breen an seohanis. Tíreach bag na spot a ceann a bhfuil sin ceann déarnach agus bhí me tíreach gal rá beidir sin tar céan a bhí an. Bíag an ó gearú. An ceann sin a bailú a maidid trasna. Nach chuige mún bei sé tásta go má agus gá úd am siach go péis trí nóid déag agus well na cúlia a gháil lean mai ar níomh ar ball a crothú docrachtaí ach an package sin freisin tháinig mar sin leis an máil an chuchtach go dó. An cúpad, ach is féidir le chuige ola níos fear dhéanamh ina chuig cosint ná mar a ceaptar tá siad go an láidir an sin just cai siad a bheith mar dúirt mé níos glynne. Abby Miles, drochig can sin actually sin in that méidir well flabsí faoiad an tála. Mar sin. Tá réitar sásta go flabsí amach chaidir sin lína de méidir. San tála Abby Miles go raibh lína bhaint amach. Mar sin bes Bosmer a gáil tras na ríist.
Bei Cúigeamón is Cúigála go leiscéil beidir gera riontáim a chaiste limisteir Cúigeamón. Yeah, caihí siad an líro a gcuin al más féidir le sell a álaríis. Right. Boshamar, Golgazine Zerelina, Evo Flynn, Toigal Kyanshin. Ring go down, Shira Gramu, sorry, Gramu Junta, and Bautashin. Christy Hill of Easton. Ban Ibn Fearcrow go down. Machar Glihan, Katie Carrigan. And Gramu Junta, Katie Egg, Kira Fitzsimons. And Gussa Cousin Hisarwa Huigala. Yeah, tan múna gamer the main cooler and Tom fad ach tá siad ag tógáil an líróid súscadí an lína, so tá sé an dachar caihíd na hola go bheith, an a cliste le éis sin a cosint. Indeed, Ailey, Coshi Garn or Dernach, Shinton Tadishtekik, Vadla Maya Hill. So I got Conscious Skip, we will Jesha Chow and Conscious City, White Christie Hill and Bautashin. It's Art on the Chinne Kuga Alla, and you Robin Shina Mach in the Wochanach, Botun Love Shala, Agus Kurashashin Tillabrewer. Yeah, near Wingalish and Botun Love Shala, Nartatu and Fui and Vrushin, Svedre Hishkintak. I should have it nice Clishton Ashin. Tonight, Murray Houston, Shanap Chief Hocheli, Aaron Huga Alla. He's a child in the day of Augusto. Erimino Huga Alla, the Sophie Scorpion, the head and Ruben Cruthers, the Stinia Clash Grace Devish. August Erimino Huga Alla, James Hume, a Hain, the Goon of Open Chin. She had in the Gareth Faust, Air Horsey, no see Kate. Kate Liberty, the Kugala Michal Taluna. Shahuna Lana McInerney, Gern Passer, Colusia, Lynn and Chin. Nírashe de Lánach Céanna agus an botúntant agus a Shelverashe Cúigala. Yeah, tá mé ceapa go thuúsí do rá leis an phlean a bhí acu ón Clibbertach ní rah tá mé ceapa cé bhí ann an sin. Ní bhí fa carry ag ceapa go si chun é sin a chuirsteach. Jessin Seanna sé Cúigala, díadach ar lárpáirce. We're there going to throw a pain agus ma dormid. There's a rintal machaste a limister. Chuige alla. A chuige moon gom leis gal sin o mai de le katse. How de chuige moon hana hen. Second ma diet for everyone sin sig libert and hook sin why chuige moon. Right a rag a chas chuige alla on libert about sin eatsen fi bro. Agus an farlov as it is de chuige moon sabaka. Yeah, fake imaginish. Will any brain and on Tivlin at Bontamock? Sean Breen. Leishni Idle Spruka and shoot okay Gilmore. Casey Gilmore. Alistach Chin and Gramo Tentarag say Karamak and Tagamat and Chin. Eglusi Lynn. Look, me Capagar and Gramish and Biogani Nord. I can't make come out and Tivlin, Emily Lane, August. Chisma Guerra bhí siad a géirí sin tá mé ceapa beidir nach bhfuil aine a géirí an tíomhlína a bantamach an seo. Ag fecinn déir an teaghála bhfuil acu an seo ar an clíhan. Beth Boshamer. Coldín Zerelín at east. Jane Classy, Toigal Kyanshin. Grace Moore, a Gumper at east. Guy Bruna Cossa. Lane. Eilish Cahal, pass close because he's Sally Kelly, because Mahi Lucia Lynn Galtrasta. Sorgan Amundsen to Lynn, Egg Caitlin Crow, took she Machanawed, Casey Corrigan. Casey slash game, Gramundsen to reach the Christy Hill. Lane, Breen. Eilish Cahal, pass close to Grace Moore, reach the Gumper to Stiff in the post. Love Charlene to Kalini Hugamon, Alana McInerney, Achtidah agus Mara Shin, Enya Breen and Chin and Botun, I didn't take a Malach and Troch director, Soren Sidish like Hugamon, Agus the Kunyala Lero de Gloshift. Yeah, to my capital sheet give you a shin a Kermit and goal Rishkadi McInerney, Kuishigadi Lucy Lennox Nero, she Sulish and Lero their Curve. Lucy Thompson. Bannon is common in a skilling. And a bit of Dakrachtil in a gloonicke. She saw the land of the right. Katie Corrigan come out to make up her Devlin engine.
Chola Shibachina, Nilanya of Kinsichter, Katie, Tau Dershi. Marshant and Clibbert shot off, they could get all Tashi the Rulish, Shinama, Tashi the Rusi Clibbert, Fair Valeracha, Alamak Skippy. Yeah, to make Capica my shin on chat, Glaham will or who count in a horde and shin a fiosu. Ramona will pay counter bit aku Nilain Deshin aku ain on su yen of Erin Munich Mar. Tomaji Feka and shin and couple or of Deshaku, Tashi kick all to Bader knock. Roshi shin and row is Klishta no couple of button laugh Shala. Kai she'd Rudegan Crin a crew dog fein and ish. Mae cyn ti'n gwybod yn tacht ar eich dyfais, wai India Daily yn hw cali agos y captain agos. Mae'n nhw'n edrych noswn to Saif McGrath agos Sophie Barish chain tyf da. Fach speisio da sŵlt yn y nisar yn sio. Branchas doi yn chwch da ta tiach tiachti here up. Crouch. Bind. Set. Michael Raya Kudistach, at East Rinnish at the mat, and Lurchin Fikan Skippy. Sure Heinchid. And Fee Brunchin will Lurchin call to the Tala, Claire Bowles. Neil, I know because sheer. Pass him off, like Rebecca Beacom. Lurchin at East, like McElroy. Sugar to Abby Miles, Abby Piru. Kick to the Susnair, took Aoife Corey, took the country and captain along Holy. Junior and Cramu, you couldn't sing Ramu immersion. You should up to Lero to umper east. Or than LA Cuigamon against Jane Classy, Gumper Galodid. Emily Lane, Breen, Claire Moore at east. Eilish Cahill and Propa. Agus Cuigamon Sue Imrodi Cuiga Olistach. Alana McInerney, Banna Damsha Oud, the Gateland and Tachtan Chakata. It each Nishisha could sing an amu. Leave it. Marcha, Grace Moore, Enya Breen, Khirish, Ilaki, Quinkin, and Dora Bottom Love, Sala, and Shane, Enya Breen. Yeah, no made river since Alana McInerney. Lig she sear and Lero because she fought in air, so we say trash a bula contussi eki come so near Eka and Rator and Amshinak or the Sherishin Yishin Enya. So she shin to my kappa Kuig phases agus Honig she'd biogon in on Deh Mader sus goody Deh Mader me on Lena Oud. I should have been the Mader Shinamach. Agus Cousins chuig all fí bhrú. Go háirí eile léid a Grace Moore agus Sally Kelly, Jane Classy, Gumper Galodid. Set! So gaidir lob an nína sin of bhrishe. It is fecum with Cliver chuig all fí bhrún seo. Má Shelf Calta cup that she chuig amón. Macati Aguero. It is she brishing down to Aguero fósig gemacht. Emily Lane, Chávéidir mach on Lena, Grace Moore, an Zuckity stop on shot, Díra Lena. Ystach o honche, ta'n counchin had Shalina Kinsa, Haga Devin, agus anu dam she agus Díra mar rinne sin tachtan chakata, bet bosher mar and chin, our father Tiach Dwayne Broovy or a Betty Glibbert. Yeah, vi magic sula shin a new Cahan na Chucky and Kadu do Beth Buttermere for Shane on her fad. Cahi Kuig Ola Rudig and a Yain of Winnie Clibbert. Mona Fader Low, a quid Clibbert Fain, a Quinal, Cahi Sheet and Lera Bugger, Nis Topping on Shin. Cahi and Lera Dulgary Gulna Clibbert. And Elaine Deshico aim with the Yain of Munsfeld Lois Shin. Jim Bet Mushimer, Hanahin, Hui Good, a grave in the shade, a grave, a Hug in the blame of the shot. Because Gan with Axadar Clifford. Yeah, because Andrew Neve Marley agus Katie Gilmore and Shin o Aguero. To my Capica Will and Bert who saw Og. Listen to Galashti agus and Tahi Waleki to say on Decker. A cousin to Gwyn a Dinamar Shin or Tatu Fos. Kick Waltega Hall in a chin, again your brain. Marshin Raw Flanu as in CU, damn she brain. Need take an odd at Kuigamon. Fikitsino Mat Katsagus. Im drogar knucklad rapa e kuig all sleven is narida.
agus sé fao bhrú a measna dosaí agus cúla chuige mún na scapin léir an anskippaí. Abby Miles a ríis, gáil ísio le Babhta seo. Cé sé Carrigan. Cíntar a déile leis an gceann sin agus imídíireach amach an sin an Babhta seo. Simú le cael cadéannas chuige mún in seo go dtí seo iad a scapin léir sin amach leanna dro in Clíán. Agus te bheith céan an dumáiste tá Chisholm an Gcuaróid in a go dtí seo. Yeah, ní léon fág cai sé an stíl sin arthú faoi láthair. Beth Boshammer. It is Craobh O'Halloran an ceann sin díreach ní bhreanna se seo. So seo deiste na thola inis. Féidir le an sealamh a cumáid. nó beag an éon sealamh a thógáil an dalamh. Sin India Daily, tá sé mí gear lei sin dá chahaisteach déarnacht ag den teice, gear an sealamh sin a cínú. I rís tain si gear isteach ag Mumha hill. Caite go máci, Feice mo dunis, dunta go má an sin. Gumpar ceann sin sus India Daily. McElroy, Macadí Sophie Barrett. Seo an náiríon an chéad ard anna bhíh chuigálas a glufa seo. Ge goil fi cearnú mead caite. India Daily duna go má sin an caiptíín an thucalaí. Claire Bowles. Off your feet. McElroy, Abby Miles. Cousin Twa. Hey Cougamon. Saif McGrath gumpar Chanchin, Nish McElroy Hain a gumpar. Nero de Chini and Nero de Clinity of a Christy Hill, like a Seafy Row. 2 red offside. Bet Bolshamara Seniors. Mushin real na bun touched it. Broy Curlish Ganchin, and Lucy Tom. No advantage coming. 2 Lucy red Thompson. Rachma Jarasha go and Kikerika. Yeah, the is a Kiger on advantage Eki. We should go the hog, yeah, to shoot come the 3 point at Hogal. Oh, Neil Sheath. Oh, sure, thank you. Fiach me cap go my sheet Gary point at Cur Mord. Och Bader knock will she'd sauce Time off. Injury. Na point is in a Hogal. I'm off to happy to trust a Tassin over Mishni wo better 3 points or a corner score. Yeah. Go to Rugbaí Idirchúige up. Yeah, Beogani Connie the settle Beogani to shake Tastal on a him Rory. Honig man Sheen come out, I talked to mock Austin Sheen the mock. Ta Abby Miles fui on Vrew and Shin ta she says like yeet on Leroy the mock and Shin goody Caitlin Craobh Vichy on Vichy fui Vrew Gamore and Shin. Octa McElroy yin of Gahinta and Shin Honig mar Kupla or V Namuniga Cur on Ruck fui on Vrew so she non on Leroy to Shin a bugger go han toppy. Octa me Kappa Bader and Lincoln Shin kind of Javet Nis Glynna leis an link idir ever an ex There's a bit of blood on her elbow, you okay? Let's give it a wipe. It's more you, more you. No, India Daily. Níomh Marley Hain fui Gortú Live a Carasta. India Daily Hall in Cliffin Sefton Shakata Gunny Huiga Honok to our Gortú. By Sulig Loch Coachella Huiga Ola with Shishi Gart. 2 red offside. So she dul high and Nina ta she giri an the Bontamak. Shin Abby Miles, which up to Unspluka Amshu. Johnson Bolseke kicked ass ag Abby Miles. Yeah. Shani Sorba Huga Yeah. Abby it's a Midglyphic Canish. And they are le Harry Glove. And Kundinami, Shani Sorba Huga Ola, which will the mall and it's got a gobbard. India Daily here a Hooligan. Sti gobbard Galodja to Craobh O'Halloran and Ish. Katamach Egg McElroy, Makati Christy Hill. Christy Hill, Achur Salton Taikugala. Shugati Abby Miles in Gramu Way, Alana McInerney. McElroy. Fiona Tush O'Sullivan, a gumper. Saif McGrath, Hukali.
Gramú maidin te Eilish Cahill, Eilish ger neir sin a gaid a chur salsa agus siúreg Fiona Idirchúige, Fiona O'Sullivan, Fiona Chúis O'Sullivan. Mach go dtí, Maya Hill. Sean ní Sarwai Chúige Moon, duna gaimráí Chúige Moon dá cosan Babhta sin. Amach Idirchúige, Lucy Thompson. Abby Miles ach cínta a glíma chun eile gáin agus a cáin éimi chun cín. Like Chúige ála dímach leis sin héis rint ab bhá bheith an take up an líróid a chóirsáilte. Rinder go maithan sin chun an líróid a cumad. Emily Lane, with Gramú sin ard. Bhí sé sin an ard ar fad. Bhí mé ceap a freisin grá an Gramú déanta ag Alanna McInerney cúpla nóméid ribh sin, bhí sé sin ard chumá. Tá tuchar ag man ard Fiona agus an bhean bheith go tíocht Emily Lane. Tá sé tuchar sin Gramú sin ach bhí sé ard. Ní féidir le lábh chur an ceann ar churbe. Kick níos ar an Babhta seo é in your brain. Tríú de Chúige Moon be sé a cuatún pointe bón na sribh le Hammond seo. Katie Carrigan and Muhin sin looking to a cap a goal she did go lehan a rish. Rish Craobh O'Halloran and Harkean to Sheena off. And cool and sure. Yeah. No, Jericho score. Yeah. Compare conscience us. Sally Kelly. Sally Harkean the compare conscience. The Macadie and your brain. Cúis na Broige can contartach. Happy Miles and sin. Good Broige leis a gansin. Chance near she not linking cad near club on Babhta. Hit she beag an in tappy on airdy. Is she sin an tain rod division on the after my kappa. A hold she cúpla made a rash leis an kick sin. An bhean óg Sally Kelly go Chúige Moon tá sí Harkean aibíonn sí an chruach Harkean a gumpar an líróid cé gúil sí an óg tá tauchaí móraice. Yeah, tá mai cepa go bhrinne sí mar sé ein Gramú déag an seachtain se caite bhí sí anláidir ar fad go háirthir sa cosint agus roinntha offloads cáma. Ríist an tamsa Ivo Flynn Betch Boshermer Harkean leis na side sin agus Grace Moore a ríist. Tá nóid banna bhí gimmar tála sasan na le blianta beag leis an Trail Finders ar aisinéad in na mléana Eilish Cahill an nimró réidir náisiúnta. Siobhan McCarthy. Taco! Siar haint siad wú. You're in the Sula Shiganchin, and you're bringing a Garen Conchin of Lana Suas. Max Aoife Corey did a gama. Brunan Leirochin at Emily Lane. Bet Boshemer. Oh. Idirchúige, ni couldn't sing an Amui, he bans couple made her Elamach. And your brain. Lucia Lane of Altstasna. Remember Lord Park of Chúige Moon, Emily Lane, and your brain. McInerney all his staff Tisha Galina Fika Domeder Shira Gifa Corey Ze Meder Macholina Chúige Alla Madurma the Garan Pointy Bonus and Kintu and your brain Katie Carrigan Gramú Margin to Hollichin Kira Fitzsimons it's got to Meder call take Chúige Moon Shahun Idirchúige that Siobhan McCarthy Idirchúige and Gramú Shin Kina Fiona Chúis O'Sullivan Zaire Leicher and Ichor Shear Shachal Rugbaí Idirchúige Jane Classy, Machty Grace, Moore, Breen, could Broigla Shiganchin, Blockhalta to Grida Shanisha, give Lucia Lynn, Lucia Lash game. He Bergnach to Grida Shanisha, Bet Boshemer. Boshemer Goolney, Kurtuni Archin Gargalina, Skoolney fall. Jane Classy Idirchúige. Eilish Cahill. Gerva Brew, Mader Macholina, Bet Boshemer, Ude Kahanahan, what you have in the Darakan Amshu, Target Divin, Bet Boshemer, be Madrag, will she are fall Agoni, and chance, get Ude Tappin, Chakadza, Raud Hanahan on Tranona Shaw. Agus an pointe bónus cínti ag Chúige Moon. Ulaidh bhí sé bhd níos deacra in an úd sin a bant amach. Bhí an Gramú déanta ag cúpla de na fearin Chúige Ulla and sin. Honnig mar go háir Sophie Barrett. Bhí siise ar an orla rinne si Gramú ítach chun an úd a stoppa bhí si sús a rís ceann eile and ceann eile an obair déanta eici. Agus tá mé ceapa gur lú tosa Caitlin Craobh chuma ar an T-Villa den Park. So Ulaidh bhí ar an múnig obair don úd sin.
Feicimid an bhfuil Enya Breen an ceann seo bantamach tá sé níos éasca ná na cíine bhí eici ribh seo. Ní chéir cumach an stróir an Babhta seo. Níl go divan. Sin sí cín go nó chead úd a time sé chuige mún slánaí ag Enya Breen. Agus réonrás le chuige mún seo fiche sé an áid agus bagan a cos seachnú med fós fantas a géad le. Difricht amháin is féidir leat eáil ná níl éon ágla duine ar bith ar héamh na múnig an líró de thógáil sús go dtí an líne. Níl éon agla orthú bhuile aáil tá siad lán sásta an áflóid dhéanamh san nóméid déirnach agus an bhuile sin a thógáil an gramú sin a thógáil chun spás a cruthú. So má feicimid beagán í níos mó gramú ládracha ón na tholig tá sean an go athróidh sé sin. Ceann sin na plébach tógaí go maith ag Chisholm an Gcuairo. Enya Breen. Whoa, ballin sí sin. Clóid O'Halloran, you may Clóid O'Halloran buich Enya Breen, you may Enya Breen buich Clóid O'Halloran. Bhí sí as an immert ach bag bhí sí nána dhéanam faoi sin. Ní raibh sí agsú leis an kick sin ar curva. No. So de eile ag chuige óla an seo. Beagán íon taobh muitin faoi dó. Just caithfidh siad an líró a bug go tappa tríd an clibbert agus is féidir le rud éigean a dhéanamh leis. Feicim trin an bhart prapa, Ari ag chuig go mún, ag chuig óla go leis gail, Sarah Roberts agus Aoife Fannin take isteach sa rótasa. Set! Agus Saibh McGrath agus Sophie Barris take mach. Gurn se sin intasart nó Feicimid Barris agus McGrath ís beidir sol tantrú na caite. Yeah, well, ní raibh bugad an clibbert sin, so... Yeah, ní bhd ní sár. Yeah, níor bhg siad ar an tíomh an clé. Lucy Thompson a gumper. An gar go tóg an tíomhlína. McElroy bheith cuairmach cosach an ealaiste, Claire Bowles. Captain na seachtain na seacaite. McElroy, mach ag léan tuci go maith an sin. Ag Ciara Fitzsimons agus an éire sin edatala. Picking conscious of Stira Hawkwood Broga. But then Tastan is why Hugo Allah, Abby Moyles at East agus. Na botún sin níamh nó tá tú gar momentum a chrothú brisin se momentum sin náide. Yeah, agus aspa communication an sin acu chomá. Aspa chora mar bhí si ag sú leis an líró an tucht a rachu, ní raibh si a bhoga ar an líród ach tá sé sulir, go raibh Rachel McElroy ag sú go bhfuil si go le rith ar an líród sin agus níor tháinig sé. So beagán íon aspa chora idir nó bertacha. Okay, sin a bhfuil síos an lisagad. Grace Moore. Grace Moore, yeah. Yeah, bhí mé le níl ein cluthe sa go mórta seo búta ag chuig óla ó 23. Agus mór an trú é mar tá siad cógearra sin ach níl na rudaí bunúsacha a dhéanamh go glan acu. Níl an crinnes sin acu ina gcuid cluthe. Bhí an deise go an seachtain seo caite ach chail siad amach. Agus chroithe siad na deisina go bhuaige hanacht ach rís na botún bunúsach sin nach chuir siad sách crín chun na scór nach chuir ar chláir na scór. Yeah, mas féidir an níos mó crinnes agus beidir barna a bháin nó go ar an barc a lína le beagán í níos mó láideach agus is fear an difriúil go thomláin atá ann. Mar sin, tá teanna le hama le an cos chuig nó mad fácaí. Clínte bónas cínte chuig go mún ó panna hin. Cínte beis a gera chuid lena gcuid. Crouch! Tá Mike Robertson an ein rudí aanamh chuig go olas a clibhar seo, ein bhrúa chur na múnig. Set! Eva Fannin agus Sarah Roberts sin is chuin taobh. Rulbeg ní sár a fóst an clibhar sin a gáilchan cín tá réil na buntáis leimart. Agus fága Emily Lane a líróid sin is stuch an nád tá sin an. An líir sin fós a gimmart an leid rétar leid caiid an immart leach rai agus Grace Moore a ghlacha. Leis sé goide an líróid sin a ficus os as gáilchan cín. McInerney agus Breen about al passanny. Lucia Lynn.
Évo Flynn. Love all in Chinway Jane Classy. Idirchúige má dúirt níomh a gumpar líor sin tíadach suscadíní na antocha a chosint. Lucille in strasna Enya Breen. Líor sin a tala Grace mór a chuid brogle. Still rash good in Clipper to Yeah. Rian na botáiste sin anata. Yeah, agus anna the she's a bar come cappa. Heb go Emily Lane again Kikeri ke wad drifte seach. Yeah. They can rate her card good immer til lang that agus Grace Moore at Picasuas. Yeah. Chava Toki in Road Tossishin McCarthy Bushmer Eilish Cal that shit and Tashit dar. Yeah, Tashit. Then Scott nach well. It's Nicole Cronin agus Chloe Pierce is the Tort Love Hunt and Matt Brown. Yeah, because we faced Shin River ta an tahi egne in the rose is Cúige Moon. Ganshin and Plaba, don't go Magni Marley. Hunter of Gadoni or Chin and Plaba. Don't go Ma Moya Hill. Lishanina, McElroy, Kate Thompson. Eva Fannin a Gumpering Ganshin. Cousins. Cúige Moon compars go mad godí an ar ire níl cúige alla níl a gaiir lob ein stress a Arab. No, Neil she'd fweefru. Oh, two sleep. Agus an chinnish this eruption. Can Lira gutí rashi Cúige Moon will. It's your own player, Red. It's your own player. Emily Lane. Eilish Cal. All in of Ruta Croatian Chinnagivo Flynn. Love Charlotte Cal and Shin. Agus is féidirlinn an réitor cluisiint tá Emily Lane is ina glús an tamar fad. Ach an imra féin a bhíiste hen. Bhí sé ansiller an tatan seáte tá Cúige Moon gar an léirte na bhga go skipaí ach an pasal Emily Lane tá se an skipaí an chrín. Yeah, tá sí an áthar fad. Tá min suúga mai sí na cartaí do na héirnig le fada. George Fee. Agus an fearnar fad an sin in na múna. Den cuid is má is OUL Bosey agus tá siad in tógáil an AIL bhliain an bhliain chomá. Ulaidh tá siad sa cluiche ceannis gach ile ó gus tá an caid an sách ór acu. Nuair as an chuúganna dhéag tá tasna Cúige Moon an tróna seo I gimmert le cuman UL Bos agus síganna dhéag as an fici trí chuidín tean go mór híh cumarsáid agus aine ag na himimeí a chéile. Yeah, agus fiú amháin an fear an coachálaí tá siad sin chumá UL Bos agus dimmer siad le UL Bos agus mar dúirtiú an. Cícan sin ag Enya Breen. Weet je wel dan ons hier nog eens moet een chance geven le. Ja, mas féidir le cúig ó rud ag an éana rih le ham buid deisiúá níos fear cúig tucht amach tar éis na ham chumá. Well, gear an bouting die Sally Kelly, Beth Butchermer. Sarah Roberts, yeah, a late ticket. Good work, thank you. Sin ben caiisteach ag Cúige Alla. Ma cinnta go mé lethú le glagad go bit go ná sé gur mór an rugbaí immerte stús limistar se an fáic. Gan deisiúir go Cúige Moon. Ó, ní cáinte níí gláán, McElroy gáil tír. Bit go mar le broig go chuir leis a gáinse. Hills. Hill chuí cáinte tír. Tá cí ag McElroy. Idirchúige Eva Fannin, the Gumpering Cánchin. Slash came to us, Chin on Lord to go into your daily. You're out of low Cánchin along the mark, the Cunyals in the Shelva. Agus Baita, Shelley Cúige Moon. Yeah, but I'm curried, Fivru, Choma. A chonig mar an sin an 6 immer to bhí acu ar fa gá nó trí nóid like tá sé acu caihí siad úsáid.
Leis faoi hilhrún seo mar go bhfuil chuig móna cinenne tuair faoin clibert. Nimmer tíarnach an seo sa géad lein. Yeah, an áit sa barc bheocht tú a ceapa go bhfuil siad de goil rud ag an thógáil an parc treinála. Feice mud Lucia Lynn, síidecha seasa lárpáic an drintaí hir go aine brín. Feice mud Kentíomh ón siad. We need stability from the get-go. Yeah, Sveidir lo ag dul pé taobh chasan an clibert. Tá Aoife Curry taobh hir de aine agus an sin tá si tréise na lárchúlaí a chur pé taobh. Crouch! Bind! Set! Bhí sin clibert sin a gáil an cín. Use it. Greater all be úsáid. Emily Lane, tá si go Tíomh Hall, Grace Moore a pick up. Chasna tá spás a try go Lana McInerney gáilisteach a cain cáinte tíiste Emily Lane in ríist. Emily Lane tíiste go lína chuig méad tá sí fósaigh imecht Emily Lane. And then Leia Lagan Cheese ní aine nach Craobh Hallar in Obalta a darna úd amsún cúigiú úd go chuig món. Agus fada tíocht bhain clibert a níos díadach ar lárpáice chroisiad an spása sin go Lana McInerney agus léine duna thar cían. Agus déad a Craobh Hallarin a dára úd. Immert fearhhaid chuig món. Yeah, anhá ar fada a chunig mar an sin fiú Emily Lane tá mé cepa an duine is beaga ar an barc agus thug si beidir cúig seacht méidir ina éanaar agus trúir do chuig óla a géirí gramo dhéanamh orthaí agus bhí si fós ar a chuid cosaí ag bhrú agus an sin an fioch sa déir faoi ó Craobh Hallarin an ládracht ach chomála sin beagán roiasce tá mé cepa. Níl Mar sin, aine brín. Ballin ceann sin ach an cáinse imi mó ní éidirn léach. Dog difriocht tá sé duna ige le ham agus na fórne tuairt faoin na Strumraí Feisteach. Chuig món go mór an ochtar, chuigcín go úd, péide ag Craobh Hallarin, péide ag Beth Buttimer, agus in chéadúd héis 8 nóidirma amsia ag Chisholm Aguero tá job mór amach rih chuig all an tras a darla. Yeah, lá fada mai an muna bhfuil siad an rud éige na athú dó féin. Ach tá muidir feicáil immert ionach ó chuig mún, immert cliste. Tá sé soléir go bhfuil siad ag éirí rudaí difriúla chríáil anseo ar an barc nó bhfuil an deise acu. Agus ar an am céine tá ammanna muin sin mar lúmid go bhfuil chusant ionach ó chuig go ola. nó beagáín immert onsú ionach ó chuig go ola ach just níl siad ná ar fada chur le chéile ach a gnáam céine tá sé is rudhá go féidir linn eáil chumá ar an barc like níl siad go thomlan caiilte amuin sin just níl siad ná na rudí cliste a chur le chéile. Sin é go dtíireach mar sin chuig món go mórchan cíine teag an leise tríocha híon pointe ag chuig món chuig go ola fós falla ba mu leis leis a dáir le. Leis an charigh ag sa tra éilm léana tain si Tíomh Hall na páice agus tús cura leis an glufadára Babhta seo sa tra Idirchúige Sally Kelly tá mé banna gansaí faoi 8 agus Trasna Lana McInerney go Chisholm Aguero gáil tímo an Babhta sin tá sí fósaigh amach chun Chisholm Aguero tá sí fósaigh amach sin sarú Chisholm Aguero ban inis an Babhta sin le ceanna beag seansú tá caiite de le Caitríona fin péide amsú ach tá sin chur in na ceartaice leis sin chéadíireacht Sally Kelly sprín amach a ríist agus se Katie Carrigan Aoife Corey Aguero ríist bhfuil sí ábalt an dáró damsú tá sí fósaigh amach an gramún sin beag an róáir a ríist náhuiid bhfuil chuig món ábalta a chóirsa agus an packet se láidir sin an máil sin a gobaid agus brenin chuig ola an mí agraíonn seo agus an máil sin fósaigh amach a bini Ivo Flynn atá sin se le bheice an líortaí leis Craobh Hallarin! 'An dáró ag chuig món. 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 'An dáró ag chuig món.
Agus a benny Clódó Halloran fiada a fiacin country. Kick similar will ag in your brain and shohanis. Tíreach bag na spotta ceann na bhfuil sin ceann déarnach agus bhí me tíreach Ivo Flynn toigáil ceann sin an chrín go dón sin a gramú sorry Emily Lane chávéidir mar chun lína Grace Moore an socadí stoppain seo tíreach ar an lína Isteach go háinte tá ceann sin heidir se lína cínta ágad a bhín agus an úd am si agus tíreach mar rinne sin teachtain se caite bet botir mar an sin ar fád a tíocht Wayne Brúví ar a bheith Leis na goláistí agus an taithí bhfuil eici tá sé an dechar a cosan de gine. Í beag nach chuiste tu sí eisi ag bet Bosmer. Bosmer gúnaí cuatúnaí ar sin gar gan lína scúnaí ar fáil. Jane Claus í ríist. Eilís Cahill. Ger bheith brú. Méidir mar chun lína. Bet Bosmer. Úde Cahanna hen wat jobben den Darakan amsú tágad a bhín bet Bosmer bhí me drag bhfuil si ar fáil a gcónaí chins get úd an tapan se caiite gáúd ní cheir cumach an stóir an Babhta seo níl go dibhin sin tí cín go nó cheir úd Use it. Greater ála bí úsáid Emily Lane tá si go tíh hall Grace Moore a pick up Chasna tá spása seo ag go lena McInerney gáilisteach a cain cáinte tíiste Emily Lane in ríist Emily Lane, tíiste go lína chuig méad tá sí fósa gimocht Emily Lane. An ein le lagan síos ní aine nach Clódó Halloran ábalta a darna úd a amsún cúigiú úd go chuig món. Agus é No, níl. Mar sin, Enya Breen. An ballin ceann sin nach an cáinse imi mó.
Ja, muid fao réad an seo mar sin gon dáir le agus fadan chuige alla takeíach agus feice muid de teannis chuige mún agus ifa cóirí dúirt amach ag fáirt na himara. Sárthas man do stucaí sa géad le go bit sicha hí an pointe a chun cín. Cufa má bhí mu rán seo ag le háama imní ag genne brín is sí héna teachach a chepan feice mu darústin sin ag chuige mún tá catsaí na fin. Iste ag fáirt na himara. Agus a bhí Lucia Lynn beidir a bhreanín se bhfuil páirt na himar a fácaí aice nua Lana McInerney tá Lucia hí san seo fún mar sin beidir a Lana McInerney an náú sin dúnta agus níomh ní roma ní loice catrí na fin cuasaí sáim nó. Ja, imar den sco feice imaginéis. Agus enne brainta mai capita sé boca bhfuil? Tá sé mí mach go lár park, ja. Ja. Can sin a pleb tócéad a dá éire. Ja. Banta amach go maithan sin. Tinta go maig Caitlin Craobh a dá éire an can sin i ceanú. Ja, agus Ciar Fitzsimon tá sé dhéanamh go maith. Can sin a ríis Debbie Miles frí bhrú chun sí bróg leis a gan seo. Ifa cóirí. Catsaí na fin. Mas spása a tífála ag chuige mún enne brín. A mé ríníos an pasal fíor chrín sin ag a fíorscapi go dóg. Moore, McCarthy. Catsaí na fin. Go máis na lábh agus na bróg agus Sally Kelly bris chun cín. Sally á pasál an tífíor din sin go fada le Lucia Lynn. Na skillan ar fád ag Sally Kelly ach leacaí chun cín. An sin ní raide le Lucia Lynn grím a chuneal an gceann sin ach Sally Kelly ríist fíor eicalach san immert an sinniamh. Ja, anhá anobar cían sin. Agus anobar ó cahall tá si ag ámaní am tá sin an na offload ítach sin. Honnig muid an ceann sa céad le agus ní a gláh bháin go an líor deciach. Rinne si anhá an céhfuil an sí san sin Abby Miles bhfuil? Sinní Abby a bhreanín se bhfuil gortú bainte de. Bláin sin ceann sin le na bróig a bhíon bheimú a dionara. Agus honnig muid freisin léad a Jane Clahasí sa géad le an offload sin iniuh. Is léad gúil cóte le chuige mún a gúil siad a chud an laia na himróí an líróid sin a chuneal a glúiseacht. Ja, agus tá sé sulir chumach go bhfuil an féin bhaíach ag na himróí ó chuige mún. Like, níl agláirthú rudígan a chríal. So tá sé sin tam cinnte ag tacht ón panel coachálaí chumach go bhfuil siad ag tuairt an séirseacht sin dóibh le a chuid cluichí féine immert agus tá seans an bhfuil butún chun hála leis an offload sin ach tá siad sásta an é sin a dhéanamh. Sin. Brún seo ríiste chuig gála ag achtáin clibbert ní siadach 8 méadar amach chun an lína héin. Bei pac a chuige mún, bei siad a ggéir an bhrú sin a churb. Agus éid Rachel McElroy agus í chuid isteach a líráid seo. Ja, tá siad Chuige mún fear láid a go dó 8 cín as ní glyfis as ní cín bóteach up sa gréomhéid a chuige le trí blian an nos. Tinta bhád níos fearr chuigála sin a gumpar líir sin amach sa glibert. Gus a ggéirbh Craobh an gopéin agus línta gláán seo. Siar go dtí Abby Miles a chuéis an botún agus í lecha chun cín. And the Garta Hurtze, Nihanin passes far by Rachel McElroy ach fós. Ceapan Benzino Kerrikin Talaki from Kina Gabby Miles. Yeah, well now we're an shin near Hui na Imroy, near rain na on Paka ag den rain blockal don kick shin V Spás. Íntaach mór an sin agus bet tá ceap a bet Buttermere Hui Susan Barna agus Kershi on Brewer Miles. Nira an Pasrawa ach an irid ach. Cai siad níos fearr an sin agus tá si taréis an darna umper hógáil taobhaiste duna fithedó cai siad fáil ré leis an líre sin níos tappaí. Fear ard an eastern chai Kugamon. Manage Dusa just in Baka.
Yeah, bheag ina ort mana bhfuil sin ná. Great Lero de Stiffy, Hossa Grace Moore and Chin. Agus the Galway Keen, Wadney Star, why Huga all off, Tashi the Gold Stasna, Taniro Chinek, Grace Moore, Keen Sarah, good Costa Honyal. Rindle Buntosh Dimers. Yeah, tá sé rá gur chas chuige ulle an Clibbert ach well. Sarah Roberts and Chin Van Tapiki Machake, Narashi, a Brood Idach. Erin T. Voskelset. Agus bhí siise I dhéanamh go maith donna céad cúpla Clibbert tar éis a hach there an parka. The quick all of a fever and Shaw and Yellow shit kick a kella. The shit funny call when red side. I'll go in for love of Shane Kugamoon. Zidach Marvi, Dolan Scale, Gunya Kugaline, the Tacht and Chakata. It's like Clodo Haller and a Gold Shear and Chintero Cool, Turn Chest Eye, better Tilla Cook, Tack up. Siglibert City, Shilla Golchan Keen, Wadney Far, why Huga Ulaidh, East and near the Grace Moore. He took us in Conscion, a Markety Corrigan, Katie Corrigan, Gerald Timo, Katie Corrigan, and Mishtach Sagonia. I can say the band last as some far love us since the Glibbert. Of this Katie, the immigrant kid, went go, Hugamoon and Tachta Chakata, Erimmer Hugaline, Darnoi, as old Belvedere, Roltivamo and Babhta in a Wadroeska. Yeah, agus bhí an ládort agus féin bhaine neki chun an líris. Bhí Bert Osagor ach bhí sí sásta dul timppelíd agus tá mé a ceapa go raibh sé Fitzsimons a bhí a gcuine ar an deire agus bhí mé ddíreach tar éis rá tá sé dhéanamh gramú maith tar éis na céad beidir 10 nóméid ach an sin thuí sé beag an in orderéis agus bhí céis sin an dulasteach. Can an the bantamach kick on Jacker and show life in. Yeah, well, they paid it all Wayne Tieflina. Yeah. Hall and the Kitog and Tacht and Chakatse. Yeah. Sorky Kali Darnoyach, Anzocker Gazo, Kanchin Balsek, Klimola Tiva Foster, Akarish on the earth and Jim Michael see in the fin. Yeah, new drop kick of Vienna, kick on Jacker. Jin shaking go, damn shake Kugamon. This Kuga all of false father. Tá sé simú fin agus brína eáleg a gobert le chéile an sin sna cúlaí tá si de antapi agus brathníonn sé ar nás go bhfuil si de gimmert le chéile go minic tééis cad bhfuil sé cear nóméid. Chuirláid se chur híos an sin. Siobhan McCarthy. Planning se gúil si cearcolór chun leanúd sa leid. Abby Miles, the Galtif Hall, no podcast on Babhta shot. Bet Boshamer, Vantage Hall, Sheen Conscion, Beds, when Glean, the Kurdish Dakarach, Siobhan McCarthy in the Gama. Snided in Yearland, Kugal, the Sosa Conscion, Gart. It east on Pass all the Machin, Waivo Flynn, got Slee on the Finn, and Togal Conscion. Machar East, Aspa Kumar sides it, Yershad Sula Sebastian. Tuntagama, Egifu. Coring Conscion all the Macha, Fatamsha. And then we're at Sichtach, Lucy Lynn and Chin. It's Sichtach on Tiv. Emily Lane, Gary Vecklist, tá si treéis cúpla méid ar a hágáil ach tháinig na cúige ulla an trick sin han féin. Abby Miles mar sin I Garen Conscion chuir isteach sa gúine. Fós Cuigála fannach lena Gate score an Josh and Kickney Sarway Abby Miles. Yeah, beidir sé méidir amach an lína. Caithí si rud ag an éanamh leis an líróid seo. Caithí si cúpla pointir chun board. Níl seach sé méidir amach. Tóg si gá méidir na gó leis an máil déarnach go rinne siad, mas féidir leis sin éanamh arís. Tógin sin, Fiona Chush O'Sullivan. So my ceapa go fuair Fiona builis a grimman sin cuma. The Gaulish Gergalish Dech Angar Gazog and Lina to the Mimach agus Sar Hussin to Chin, Egg Paka Huigamon. Agus a Mulchin Kuramach Editive Akub. Yeah, caihíd de cúig óla tactis Jack an sin chun níos mó takeíocht de hortan ar tháinig siad é sin na Harla. Sarah Roberts of Easton Chin, King Sarah. In fact, méidir run Comórtas an seo ó cúige óla.
Caithí si duine ag an a chur sús ná féile na muna an líra a chur péát. Cúgamún anháin síneamach go dtí seo sa go bhí seo. Agus a ríis Craobh Hallar in a duna thar cían. Agus sorcha haisteach White Bet Boshamar. Grace Moore a gumper. Tá spásar hí bhar Siar hainse could see na féin a chur bróig le. Sin seo Abby Miles a tugal i cheansin. Trasna Olivia McKinley. Machad an gliad agus tá Sarah Roher an seo ag Ciara Fitzsimons ágan. Hífa cóirín sin a régan taide le. Lábh chud isteach agus isteos cinna ceansin a bíní enya brín. Capan a gós cinna ceansin agus a bóchan an cicéirice. Sár ansaí a Ciara Fitzsimons an Babhta sin. Brenna sé beidir go raisiste ach Hífa cóirí a chur stop le agus sin a tíochtasteach os cinna líráide enya brín. Tá an ládracht ag Berta chun sin caithí tú iad a chur muid taobh hir den ruc nó tá siad chun sin aanamh dit. Cic sin bailse, Spain caiisteach ag 5 mún tímo gáilína 22 méadar hain. Chnig muid Olivia McKinley takeísteach an sin. Sin seo an chéadchlifa aice ngansaí an 90 a géadchlifa in ngansaí chuige alla. Den bhí mar chatíine an faoi 8 mbliana é chuige alla. An bhlion se caite, ban réad na banna. Come an ban bridge an sin. Chuirsteach tuigh maig Jane Clahasí. De seile ag chuige ola? Jane dar nói dar chuirtú láimh bhainte frisí láimh faoi gád íireach nar tháinig siad eis góid an na sesiún tréan ala sin go craobh na sé náisiún frisí nachhuiire agus dásaí ag calar eis teach secaite bhí deide. Bhuicha haon Peter nó an chlán seo an teachtain secaite ní acuint an seo an trúna seo ach fecin tá mai cinnte gúil se harta ná téigen. De Shellen Sean sé cúige alla. Bei sé gar an líir seo eistrú chuskipi chuskipi néirin is féidir lo amach as cool an chlibbert seo. Húcail sa go má an sin ag India Daly sheer Claire Bowles. Na gumper India Daly in nachhuid. Ach a tarniú ó badíist agus Jane Clahasí bris amach. Sarchas into the east. Hamas tá cúige mún a gunsaín tróna seo bhfuil is an ceansin gutsaí ag India Daly wai Sally Kelly Neal. Dúnta go maiid Kelly Green a chuine agus consaí an fin ábalta go lín sa glána Abby Miles fhí bhrú agus í a gháil siar an sin. Agus go haban tá cúige alla. Fhí cúg méadar amach an na gúil hain. Sus go dtí Catriona fin. Stras go dtí fa cóirí tá gal ceansin ag luas. Sally Kelly ríist. A gumper. Gergal díach tríd an ruchan sin tá Aoife Corey. Machar ítí in Vanadam sin téanú sa dar le Casey Corrigan. Emily Lane. Bet Boshamar. Katrina Finna feic chonig sin bearna agus imi tríd an bearna sin go hálainn. Amach go dtí Emily Lane. Sarú de cúige mún. An sin agus Aoife Corey a Craobh gáil díach tríd an ruc. Ach a rééis tháinig mu sin a Katrina Finna gáil stas na lína chonig sin bearna agus bhí núin tiltte ag Emily Lane as an nimmert a dint ag go dtí seán tróna seo. Tá sí thuir takeíocht an tám ar fád, níl si taobh hir ag aon puint ar an barc. Tá sí a dhéanamh go háanmha. Agus an obró fin chun barna sin a bant amach sa dul fríd agus cliseagus chun léine eála chuirt agus an líra a thur amach an sin. Sin nus feic muid an bíse, sin an nimmer tíarnach ag Emily Lane an tróna seo. Mar go Abbey Salter Town sin takeí isteach agus Bolabot mór ag Emily Lane sarchla fa imlíocha. Tilt go má heici bhí si den scocht an cléis sin agus bhí an ráta ebre bhí eici an ó áthar fad. Ní féidir le tuairt amach faoin cléis bhí eici ag aon puinte. Agus na puintí bónus cura leis sin ag Katrina Finn. Bet Boshamar agus Grace Moore a tain a fág an na podca. Na himimeóirí tá tuigi go fág. Boshamar, Moore agus Lane suair gan himimeóirí táhachtaí lethúil beidir ag banisteocht chuige mún immert na seachtain na seagan.
Yeah, agus ba si géirí an talúna bhfuil ag na himóí eile eáil agus de fiosú agus deis a thuirt dómh chuna chuid cluichí a chhlaachta comá. Is an bearna allhhaid in na fórne cecha 3 pointe. Kick Tasserí se Catrína féin isteach ar chuigan níomh Marley 3 prabasteach sa gúne. Ba níomh Marley gur an sí seo heidir lína sin taidantacha. Mar sin bei kick fiche dó méidir ag bhain lína cúil ag kick amach an lína cúil ag cúga alla an seo. Yeah, kick mór an sin agus ní raon duine fada go mór a ras ar an barcan é a thógáil. Tá cúpla ó tháinig mar an sin go bhfuil na rowan a mí cheart a thógáil ag cúga alla chumá. Rudí bunúsacha deir na chunachtaigh caithí tú na rudí bunúsach a dhéanamh den sco agus níl siad dhéanamh na rudí sin faoi láthair. Kick amach ag Abby Miles, seo ben bháin nach tú gur sellafúirte Sally Kelly. Eilish Cahill is still our podke. Roger Chin, Abby Salter Townsend is still Jenny Garen Conchon of Lanamach. Abby Machi Country in the Fin. Siobhan McCarthy, Enya Breen. Lucia Lynn, a Brishet Reed, Lucia Lynn, Fosa Gimmocht, Vader Machon Lina, Tanli Roger Chin, when a Jesher and Uta, Vinny Fakori, Damshin Colchin, Captain Nafornia. Achadís honnig muinte sin the Brisin lína sin Lucia Lynn on na Babhta sin chun ag captain fíomhlín is fin na héan an séúir seo a lár páidge. Sinní crochan deis agus ar deire Aoife Corey an captain. Yeah, tá Aoife Corey tógáil méidir an tám ar fad tá sé dhéanamh anmha ag déanamh a chuid onsú taobh hirir an barc an cúil an barc agus tá sé tógáil méidir ní méidir ach is maithan rud gur bhaint sí an úd amach faoi dhearra an sin. Kick beagán íon níos éasca ag fin an seo, ní si ró fuide ar an taobh lína. Réimar sin, leiciad pointe ag chuige mún ar a drochor go chuige alla tá fiche cúg nómad fós fanta déanna scóra be vesigal bheit seo níomh ar a drochóid. Yes, Jackar an lá bhfuil sé den na chalíní ar gur dúna marrá sin faoi láthair. Caiid bheith ceappa cad bhfuil siad gurí bantamach inis an clé. Caiid siad a chud inchinna chur ar cad is féidir le bantamach a gobar a gcóir an teachn se thugann agus an bhléin se thugann. Abby Miles, tilóna dí tu chuig an páidge chuig alla. Fort Fáci ag Caitlin Craobh sin sin lár páidge. Agus ag Rebecca Beacom an imlór dáró se ceamór eile nó sa tsintan go má. Ag níomh Marley an Babhta seo. Gramú dintara Fiona Tush O'Sullivan. Líróid an sin ní hinní sglunidíomh ag Georgia Boyce. No I bheanna bhí ar in na bliana seo caite. Ach cicéirice brunta éid. Chuig alla. Caiid si roinnt méidir a thógáil in is ar an kick seo. Agus caiid si an tíomhlína a bantamach. Mar sin Ella Durkin agus Leah Irwin is stinna Caitlin Craobh agus Lucy Thompson a lár páidge. Olivia McKinley is stig an céadhaid. Bhí si stinní slóchta mar runna dí fólach is stinna se gcearta ná Rebecca Beacom ar an chuige alla. Siobhan McCarthy gumpar wadní súlí múlíráid an trúna seo ná mar rinne sin teachtain se caite se chun Eilish Cahill pasáil in tíhíá Dream an sinna Catrína Finn. Lucia Lynn a tíocht tras na páidge. Katie Corrigan an bearna sinaice agus gáil tíadach slíd an sin Maya Hill. Ar trócad a ben sinaice se chun Sally Kelly níos gáil slíd an bhise agus slíd an bhearna. Bannon se chun Sally Kelly tustí lína fiche dó méidir. Trasna Enya Breen. Macadí Catrína Finn. Finn amach ar an glíá na lena McInerney agus údaile ag cúige mún. Úda go lena McInerney teachtain seo caite ceann eile an teachtain seo. Ach bhí sé sin a bhád rééis. No, yeah. Ar tháinig tú ar an tíomh seocht in barc thugad Lucia Lynn an líróid agus an sin ri si an lína chusant. Bhí si idir an na cúige ola agus 1 gramo bhí si den anna dhéanamh.
an clíhan immert an cliste an immer sin agus ní fiú ecin tú éid an chuid is mó an obair an sin a Lucílín agus an sin fin chun an léir de chuirt amach go dtí mac in airníonn sin. So bai tú ceap a ríis tá cúga ola an sin ag leabhart agus bai orthú rud éige na fiocha amach ar an cluiche seo bhfuil siad an ná fiosú bhfuil siad an obair chun sin tá began le cais fiú me acu rud éige an bhaintach as a gluibh se kicáin eile ag Catrína fin. An kick fin, yeah. Tá na skillan ar fád a Catrína fin chomás tá sí san immert leis an mróig tá sí an chomosach. Yeah, tá na skillna sin an set piece acu an borg tréála ach tá heads up acu comá. Ní léon rud in asnamh bhfuil bé an eáil inniu. Abby Miles. Tá ríis ag Sally Kelly sin í bhean an chrochan nó sin leis an brisití lár páidce. Si go dtí Catrína fin, a gáil tíomhthal na páidce a cuairtú a leana leis sin kick agus an mí lé. Bhí sí beagnach an sin. A bhí mé ceapagura Alana imethe beagán in róluúar an sin comá. Ní gur tá de mícheart leis kick a cháil sí san éir an líra a fescatha. Ach níos agus tú chuige 7 pointach an cín, tá tú ábalt an rudí sin a chríal. Sin é, sfé le. Agus baní sána Catrína fin chun sin íanamh. Fecin muid túil a rain a bí. Gan dimir gon chéadhhaid in tacht an seáte go chuige mód. Dára capín an seantrún seo í héin agus Alíse fin a tíochttasteach an sin. San rótása Év O'Malley í héin isteach agus bolamos mórála ag Év O'Malley ag buchan na céad capín ag ngansaí chuige mún an seantrún seo. Siobhan McCarthy, Sarcliffe, Claude O'Halloran ar ás gáúd sa géad le chamála sem méid líráid a jumper sí agus a bhú sí sa sin amach. Agus in brín ag tacht an bar comma an immertó. Si inniu. Eilish Cal. Í héin an sin. Bog an na páidce. Clibbert mór eile an sin. Ag chuige mún tá siad ag tóga méidir ní méidir an sin. Tágad a bhinn agus a líráid sifing like. Daniel Bowes Emma Dunnigan. Chas an East Sally Kelly. Eilish an pass to here dar dream eke. Chuig gála gar an count an gláán amach which double shell of a walk on the lash. As Sally Kelly stin sin. Fanny Carrar ag an réitsod. Kenny Coldrick. Fiona Chute O'Sullivan a gumper. Nis full chuigáil ábal to rudi King Talsis go for score och ar chlár na score. Leah Irwin a gumper. Leah takisteach an áit. Lucy Thompson sa glyfa shot. Yeah, Jane Classy tíocht tríd in east. Níl second team na seg Georgia Boyson sin ach bhí chuig go mún chalí seach a dead an réitod. Tháinig sí sin ón glanamach ionach ó chuige ola bhí sé donsco. Mar sin a bhirt duime gon fáid céis tuchad sí nó met Saibh McGrath agus Sophie Barris a leis. Sin simú. Chef nú. Gundul fecin mit chuig an nómed na propi sa lot an bhannig imeachtach iad a tuairt scíghób níos lucht agus a dúirt a leis. Agus tá sé beidir bug an incliste ó chuige ola an sin mar tá is Jack an rudéh ag immert in ag propi chuige mún le an méid sin den cléthe. Kick Kirstach Sagunia, Gabby Miles. Quick a shot point set, edge in the Fornia. This quick all of their 9 taft and jogging, but she like Baila Mel Fetish to Agunia Huigaline.
Bei chuige múna din an taras súsa bór go fada leis stáid Dexcom an eile. An ceann se dístimi mú agus cáilte agus broadsin sin go chuige múna ag Líse Flynn. Botún eile ag chuige áhhain trína amach sin. Cad tríana fin amach. Lucia Lynn. Machar an glí an iní passáirí of tunta Katie go mai Katie Carrigan í bhóchan leis. Katie les luas sos an seo anchar go an lína stíracha a chuigan an sin choréir lína cecha. An mu de luas an sin ríist bhaid chuige mún agus iad a scape an éire sin amach ó húsú léineo na docrochtaí sin ag chuige áhhain trína amach a crothú go leir docrochtaí op. Yeah, like feic méid inis is beag an lína go thomlan nua an seo a chuige mún. Ach, yeah, níl na hárdán á cruthú dó féin í an na deisna an sin dómh. Méh clenhin i ríist. Chuí an líra sin den lábhach. Tá sin mé chun cín. Salter Townshend could see in the fin of Brogley. Trasna, run the buntash the heart is at a rate set up by Connell and Shaw. Margot Chi Lucky Hun Keen and Chin. Like Casey Gilmore. If you want to tweet, so she. Yeah. It dribble out to my kappa. Stacey Sloan, it's echt fall for it and hecht the staff. Aye, to see me on board. Stacey Sloan, ten elge imrari in a skillen. Fiona Truth are now in the middle of the Nashunta. Then I last come on old Belvedere, then I. Yeah. Then I will add post that. Like it's a Kinsen take control on the shot. Then I look galore Tahieke. To my kappa an order there, and a hunnig with Sloan and wear on Berkshire, she on the Fwinneville, August on crew, le him or they winna. Yep. Níl éon agla orthaí na gramú láidir a chuirteach, so feicimiid inis an was sin a dhéanaan sin an difricht. Feicimiid drum sin ar chúl, hí me caintear níos lóhead Peter Clahasí. Gan é, agus sásta go má le cuasaí, agus inín Jane ag mar sáchlifa dar ná lucht na héan fear chuman an tunan. Agus me an go háirín sin ar cefan amach chuige mún chuige 7 pointe chun cín. Odd níos fear an bát seo bhaid chuig áil agus an kickéirí cebút sacab agus sin scéal eile bhí an go dtí sean tróna seo chuig mún go mór an cín an glibert ach daide le chuig áil momentum áil an bát sin dar nóid bag na cháfach an nú naid iad leis na honnaí ar fad. An tuair sé sin ábhar misisní rábin kickéirí sin na bhóchan an glibert. Yeah, well, it's Bert on fur na hosig an win sin a ríist rééis bris mór of it. Saig McGrath agus Sophie Barrs. Yeah, so she did mar nia an na honnaí an sin le chuig mún. So sean sound go bhfuil an flean a bhíag na mún ag go maith. Go bhfuil si dhéanamh beag an níos fear dá bhór. So deis eile ag chuige ola. Mar dúirt an or seocáte má tá sí géirí an tíomhlín a bantamach. Ní, kickéirí atá go skipaí. Well, tíb seán an páir kick má gabbí má ag síireach seach le Ciara Fitzsimons. Ciara Fitzsimons gar gáilisteach a sár gramút an ag Lucia Lynn. Gus pucaí suas ag Casey Carrigan. Min an dog faoi Ciara Fitzsimons an bhean is cúntartaí tá chuige alla an tróna seo. Bhean a dam se gá úd ob an tatra catcha slash céim all an eile cad tríon an fin. Chuige múna dina go máin ceann sin a gláán amach. Siar go dtí. Thuail a Ryan. Machan seo. Anna Kate Cornan. Hannig chun páircinn techt an seocáte freisin. Go trína fin. Brú so bhfuil sin ceann sin go scipaíoch níor an tseinte fiocht kick má ag can trína fin. Le bailla idir lína téméidir agus lárpáice. Níl an brúar fin an sin a fiúnar den aigen a gré.
ó sa chóir. Honnig mar sin ceapan bhí Nicole Crone na géir dul ar an barca fan nóméid. Más me si a bhí ann in anad Fitzsimon sa mai ceapa go tóga mé an kickpíno sin agus a réiste Nicole Crone. Kan sin catteteach níos mar an country an tíireach ach gotíí ar anus. I gave O'Malley. Gramúní sáin sin é cúga ala. Túála Ryan at east, real na bunta sa hart at the right side. That's in the fin. Casey Cargan and me salt. Love shot all in a cúga mún na chai for Corey Machad in Gleon. Skulls. Comparing Hyanshin to Tiv Hall in the podcast. Sin Sloan sin 3 gramúní a chéile dainte cí bhfuil anláidir fad. Tún come on sin. Hey cúga mún. You need pass the sardi of agus bhfuil sí lecha an cín. Real na buntas stemmer to great side. Kick up the chain egg Ella Durkin na Catala. He's like a garden right side again real na buntas there. Yeah, tá mé ceapa gur sí glór an buntáiste sin. Má tá tú ag breanú ar an lína chusan atá ag na halaí tá sí dens go, tá sé ionach. Ach just cai siad agus tá níos má fuineh acu inis tá mé ceapa daine ar nó slán bhfuil le cursteach na gramú chrin sin agus na gramú láidir sin. Clód O'Halloran tací leis ar fáic na himara. Agus Sally Kelly for Bullabus mór an Van Og. Crouch. Aye. Nus fecum is wain in Clipper Ternach go taide le cúgála cicéide go bhchan. Mai siad ná ála in an seo. Machtaí Abby Miles. Cíoch timppel. Sin tíre chuin fáic train ala Ella Durkin. Christy Hill. Blair Bowles a gumpur Hyanshin. Ní an chosantin sin ag an lecholaí Clibberteach. Anna cat sí an na finisteach mar sin rian na buntas lemmer ag an réitsod. Tar nói ní féidir in lecholaí Clibberte Immerts. Látad ní van. Abby Miles, díach síos lár podke. Ní fa Corey in sin sábhail sach bhíon réitsod ag Immert rian na buntaiste. Chi céiricin an cat sí an na fin. In the finesse in Immert and Cora Tatukieg. Díreach mar an ggéin leis an cléad déirnach a tháinig mar idir cúige agus cúige mún. Tá siad níos fearr sa darna le. Lucht chorláis is to ríist. Lá an bhrálach an seo a gorca an trúna sem mar sin. Locht an isce an grahach. Agus níl doubt na himráí tarsú ag go buinte seo. Lór fuineh úsá a Jaco. Tá an cuid is mód an cúlína chuig molla fós ar an barc. So no doubt goil siad tíirseach faoi láthair an ri. Tá siad ag dul sús agus sí sa barca sin a bhád níos tapúla ná mar is go ná. Cian Bolta. An Abby Miles agus Ben Clibbert ag cúige ála. Denú me fácaí in trein beag ar na chuis. Cian sin tucaí go má. Ar cían an sin ag Olivia McKinley. Cymar go chéadhhaing ansí chuig ála mar dúirt mai níos túisce. Georgia Boyce.
Sophie Barrish a gumper. Acharíist. Vistinchen and Tom shot. The Binny Anna Kate Cornan of Vistinchen. Agus Kikere Kaboch on the last Nigo Kate on you. Yeah, vi sé sin ro éasca hit siar a grim vi sé anna éasca an líróid sin na gcuid caithí siad mar dúirt mé rudí beaga mar sin éana bhfuil níos fearr tógadh go maith an sin. Cé cuaig Catriona Finn, Tóci agus Tóci go maith an sin. Ciara Fitzsimons ach reis an ghlaic chuig go món agus Steve Hill got trí mar sin ag Catriona Finn. Beidir as ba cumarsáid de más lína tí Craobh. Slán a rééis leis an gramú lá. Yeah. Jane Classy. Tackle! Leave it! No, no, no! Salter Townsend. McInerney. Aoife Corey. Jason Shaw. Anna Kate Cornan a gumper. Townsend. Oh. Conscian bench Gortu bainsa go duine gan him down in chin. Gortu Cohelig bullet a gleigen fatig duine gan him doli. Bhí sé sin, is buile dechar a bhí ann sin. Choshi Ishal is beidir tangwal den taking loon. Yeah, an gúlan tá mé cappa a bhí ann. Beidir. Ach, buile an láidir sa cligan an sin. Lenny Carter can rate Kenny Goger Danish air buint as horse suppletion. Yeah, an war fad agus fiú bhí sé géirí éirí a rís agus tá an where an correlation sin níl siad sásta é ligad suas as maithan mód é. Caithí sí tacht an work sin. Fiona Chush O'Sullivan, taking nose fickin Traberti Blini. Taking nose as the Shaston and Ahwed. Is imrord in Scott is sé homácht a sin an immert gugnach ein áit sa pacha. Bud simúla honnig mé rivir seo lin taobh na múnig. Honnig mar beidir trí nó ceara ó rivir seo. Tá na líne á hágáil eici agus tá an líród beag an on taobh hirirdaí ach níl si agsú leis an líród mar ní tain si go dtí an lámh. Tá si an sin le haine barnaí an tám ar fad agus bhí sé mar an ggéine an sin agus beidir gur fibe córá tá ann na rudigan mar sin ach níl na ballcarriers in an isise a chlustáil chu tapaí is a caithí siad agus níl an líród a dógraí na lábha. Mar sin an polabás áil. Gimrod chuig go álann sin agus í bant gan polabáid. Maya Hill a fágáil na páidce. Running check she Carker lower bulle fights again in a gleigan. So yeah. And Gertrude Kamaya agus Christy Hill got bit anchron chin so cool go chugal and on the shot. Right. Fine. Bhí cúpla botán aici agus í géirí an líród a hágáil sa sníad amach ach na gramú a bhí sé a dhéanamh mar Highland Park a bhí siad ionta. We can reach Clibbert chuig alla chur brúnseir chuig go món agus cicéad eile but up. Bad níos áin tras a dar le ó híh an immertis sa bacha an báta sin ag chuig alla. Tá sagam go bhfuil a bhad níos mó ionadí ar an barc ó thaobh chuig go mún ach ag an am chéine tá an immert ó chuig alla níos fearr ná mar bhí. Abby Miles a ball in Chianchach, Nini Kikisar, Plabashi, and Chinech at Seal Finn, Katie Corrigan and Galchier. So for Miami, Katie Corrigan and Trinona Shago, Eddie Gleon, go Fuigamon. Shirgadi, Katrina Finn, Kikeri Ganchin, Abby Miles at Toygal, Halagach and Keen, East, Katrina on Spin Corelli Lerods about to Shaneke, a crowd of Krufti, Achnik and Hedwarinya. Abby Miles bocht, but she got termed the United Clifford and Leroy's lucky Kinkineke. Yeah, Cooper can keep a carrot or a shin. Shin was egg in my shigiri over here. Don't Kate Ella. Leaguing go out, she egg. Kugamoon to go a shot. Right. So should the court to better the Deho can. So the vase on Trinona Kata. Na Dermot go mein Kuga Lion, agus Kuga Chonacht. La Fekeller Lanach, YouTube, TG4 and Shaw Fresh and Glaftrish Cad. And Cliff Ellis to go more to shot on Trinona shot. So Gigaskippy, Townsend, good see Casey Corrigan.
Gumper Ulaidh Jane Classy Anna Calachan Chotranuna Show Heave Umper na Leroyze to Ala Ryan Alana McInerney Machin Lucy Lynn Edith Lucy Lynn Katsina Finn up kick the goal in Katsina Finn Ni Faban Chi Carter Jane got Aoife Corey see Imi Keen by Clibbert Egg Kuiga Allah my capagravation Lucy Lynn a Rish of East like Dolania a Lero Hain I saw him now Lucy Captain Free Fihi in the head on the Mliana by Dimar in our Han again than the Deshna Shin Kendi Chance Uncle should have tasted in you I should tast a better the Machan shot in the champion evening Shakata both on Gates Line to Mount Canish Kuigamoon it was too small correct Black Craven the blend the shot it's all war in that either going to Kuiga Line August going to Kuiga all and Sean on the shot Right. Line. Marshin Set. Clibbert's Kirstach Stoic Magel so fad na Tivlina and Babhta Claire Bowles Abby Miles at Tirta Stach Comprin John Shaw so Sarish Kuiga Allah Number 12 Ni Sarn Shaw Garu Yer Knock and Clifford Shaw So see La Bala Abby Miles at Easton Chin Well Shirgadi India Daly had a Slar Podke Georgia Boyce Ian passes Sardief Casey Gilmore Then the Gamang Damu John Turnchin Ban Khiri Andrea Murphy So the Conchin Lucky Keen Tog as he calls the Stinchin at East But on the Shakoyan Tavis Nafornia Tarshu Hugnomad Fantastic Cliff a shot Hugnomad Fantastic Cliff and Yev Modular Loch the Himera Captain Peter Dina Ingansi Taragus Mooring impression art. Yeah, keen to August V on Immer so right what in the Himera the Kuiga Moon, you know, if Louis much Katie Corrigan, August Lucia Lynn, August Emily Lane, Coma, Herb Shesi, Clodagh Halloran, Immer and in you. Yeah. Clodagh, Rodekach, Darn Chomalashin, and Mate Lero, the Vushi Sashina Mach, August a Gumper freshen. Yeah, a Gumper August a Quick Cossent. My Kappa done Cade Latin Clive Vimara Alua Anam Almania Alma on Oberdenta Eki Agus on Rata Ib Eki Mohinkin Parker. Yeah, Martin. And Nimmer Chenach that then again already who got all the sheens are heaved on the podcast. This banning chat Golimni in shot. Yeah, Gortu Munil, yeah, Gortu Munil finds a good in a game already. Who got all of our Shane Feckers and Child, he's on the podcast. Daily, Biogani, Garthi and Bader on the here shot. Well, on the bro. Gortu goal in a baited. And Shane Kira Fitzsimons a ton. Running chat to she idea in the sea. Shinkorama. It's a good in goal and a touch at the hen in Chin and Nuts and Munil. I can jump a doctor and Chin Vishash instead of Beans. Yeah. For a nice channel, I knew that she didn't come out because they didn't have the Kinnick nor Lena Nabuila or Douglas na HIAs. India Daily. This is Gortu Elliot and I being Gortu Shinara to start the Cliffe. Yeah. So I walked Creevish to yeah. Brahnin Sharon on Spader, not will she capping my she Gimmerton shock that you're hugging, not canaries. Annoying captain in the middle of the national Tugus Bullimore. Gortu goal in a bunch the Kira Fitzsimons. It's more on loss often I could get all and you could in the Gortu Shala Corsi. I guess could get line at Ticht and Tacht and Shahogan. Yeah.
Ma tá magic brand new cé ná ar an barca go bhfuil géirí go mbeidh na cúige ola in an fiosú caithí tú brand new ar an sin amach. Beidir go bhfuil an clibbert beidir céim ró fada le iad a thógála seachtain amháin ach na sin amach an sin caithí siad a fiosú. Honnig muid McKinley an sin fiosig an sin amach na raibh siise a tóg an líród. So beidir goid se sin rud éigen bhfuil siad an a thógála siad sa seachtain se thugann chun ordan mar dúirtmuid mar luúmuid ag an tosaigh chun ordan a thuirtó féin le beagán éon immert cliste a dhéanamh as sin. Christy Hill ar eis ar fáic na himara. Mar tuis go bhhartú sin amháin go Indy Daly. Yeah, you're out of sense. Agus chuigála I le nonsaí fácaí ach go bud an réit son mar sin I tíomh le cardéag gon chopla nó mai dearnach seo. Níl mór an thógála cúige mún an clé seo. Beidir an péir má a bhí le fin agus brín I leor na barca. Líist. An clibbert bút é chuigála. Can sin tuí ná tuail a Ryan an sin. I bhir 16. Sí sásta tá sé géir rud éige in éanamh. An ordéirna go thóg sí an tapí chumá bhí si go thomláin san áit mícheart ar an borc. You know, thuaigh siad ar an blindside an seo. Le an clibbert bhí sé an rá mícheart. An níos sin ag an clibbert thuaigh siad ar an blindside ach bhí sé ró tanní dómh agus an sin bhí an quick tap an muhin sin taobhiste den an 10 méidir lína a bhfuil acu chumá ag cúige ola. Caithí siad bheith níos cliste le na cuid rana a dhéanann siad ar an barc. Sin. An clibbert tóicí. Trína amach tóicí agus cúige mún an bóna léráid de leis, Salter Townsend. Catriona Finn. Scapan na léráide, teas na páirce, Aoife Corey, Lucia Lynn. Le ceann sin imich an cín. An réitir sásta le an cad gan immert leanach de rai. An passion why Lucia Lynn an Babhta sin frabsí. Townsend. Tóicí go má an sin. Ag Alicia Finn a gumpar I ceann sin suas. Gal tíomh cuial a seo amachtaí Katie Corrigan. Had sin lína de méidir. Tá cúige mún na cuairtún teithúd sin. Tuail a Ryan at East. Graham Mumha, Jinton Chinnig, Georgia Boyce. Catriona Finn. Donegan. Macha tíomh hall na páirce a Jinton Gadas an sin Clóid O'Halloran. Weichel a himara an trúna seo. Jane Classy. Gumpar go lór I léráid an seo at Fark Virgin Media an trúna seo Emma Donegan. Not on the ball. She up in con sin a chur siar tá. Catriona Finn. Mach Lucia Lynn. Alana McInerney. Agus blis a tí mar ís tá Katie Corrigan tá sí fós agam seachún Katie Corrigan tíiste go lína fiche dó tuí chun talúna pigus os a Aoife Corey 7 méidir amach chun lína Alana McInerney tóg an pass Bhaint amach go máin sin ag cúige mún Cuoine cúigála tíomh le cardéag iad gáin imróir sa gosant an seo Tá go go ionadaí ar fadú sa diacu Mas féidir le an léróid sin is scuile tá Lucia Lynn and muhin sin chumá le Aoife Corey. Yeah, and Conchon Clóid O'Halloran the Gerach all the British Dachachin the Clóid a curtu at 3 úd. Hasn't why cúige all an sin timppla ruch sin Rábhaiste Tuí sé Salter Townsend go amach Catriona Finn Macha Aoife Corey go dtí Lucia Lynn Lucia mach a dtí Andrea Murphy agus Andrea Murphy gamse úd ina céad chluife in Nancy chuig amón bancéirí ar tíháil hín de Lucia Lynní hain ag cheappaí nach níorsí santach amach dtí Andrea agus an dehúd ag chuig amón. Yeah, agus ní amháin gur thug Lucia Lynn an léróid Rishi an lína ina dhé sin chun blocáil a dhéanamh ar aon ansú a tacht
muhin sin so an oberwahi chun an úd sin all a bantamach le haicúil so cínta úd fearna a bhíann an sin an ober comma a Katie Corrigan an taobh seo den bark tá mé ceapa go thuaidh sí trí cethar cosintí chun an méidir a bantamach den fearn gus ní sin mar lú tú ó Halloran beagnach a stiit an tríú úd agus an muid ar an gúgaí na chúlaí chun an úd sin a bantamach. Catriona féin an tíomhlína cic mai Catriona féin nachché mód díach am mála tíomh fasta agus sinné an neadog deire sétí ag an réitar ní réon dat faoi thora an chumhar seo ráláidir na úidir gon chluife chuig mún agus gon chomórtas agus áthe spantas an seo go tróna. Ja, na spantas den sá an chuig mún mar gur bé níl lán le thugáil an cluiche sin dómh Beidir cúpla in a péirna bhfuil acu ach tá a lán na thugáil a cúga ola tá lán feil milliéile acu agus má tá siad ag breanú go ceart ar na físeán seo ba siad ná na lán na thugáil an féil. Gur míle mágad le níomhní groma a bhíon ar dant an trúna seo ba chuige ola ag baile gona chuige láinna techt an seogain chuige mún aspaile le chuige fannacht ach an scóir dead an seo sa glyfa dárabáta seo a gríomh idir chuige na mán chuige mún na seacadó chuige ola a náid. Sa tra AIL am léana tain si tíomháil na páidce agus tús cura leis an glyfadára Babhta seo sa tra idir chuige Sally Kelly tá mé banna gansaí faoi 8 Trasna Lana McInerney Chisholm Aguero galtímo an Babhta sin tá sí fósa gimach chun Chisholm Aguero tá sí fósa gimach sin sarú Chisholm Aguero ban inis an Babhta sin le ceanna beag seáimsú tá caite de le Catriona fin péad amsú ach leis sin chur na ceartaice leis sin chéadíireacht Sally Kelly sprín amach a ríist agus se Katie Corrigan í Corey Aguero a ríist bhil sí ábalt an dáró amsú tá sí fósa gimach an gramún sin beag an róáir a ríist náhuiid bhfuil chuige mún ábalta a chósa agus an packet se láidir sin an máil sin a gobaid agus brenin chuige ola an mí agraí an seo agus an máil sin fósa gimach a bini Ivo Flynn atá sin se le bheice an líor takeid as Craobh Halloran an dáró de chuige mún agus a bini Craobh Halloran fiad a fiocin cáin sin Kick similar bhfuil ag enne brín an seo hanis. Tíreach bag na spot a ceann bhfuil sin ceann déarnach agus bhí mé tíreach Ivo Flynn a toigáil ceann sin an chrín go dón siar a gramú sorry Emily Lane chávéidir mach ón lína Grace Moore an socadí stoppain seo tíreach ar a lína Isteach a háinte tá ceann sin head se lína cínta ága divin agus an úd am si agus tíreach mar rinne sin teachtan seacate bet Bottermar an sin ar fád a tíocht Wayne Brúví ar a bit leis na goláistí agus an taithí bhfuil eici tá sé an dechar a cosan de gine. Í beag nach chuiste tu sí eisi ag bet Bottermar gúnaí cuatúníar ar sin gar gan lína scúnaí ar fáil Jane Claus í ríist Eilish Cahill Ger bheith brú méidir mach ón lína bet Bottermar Úde Cahanna hen bhil sí abal an dara ceann amsú tá go divin bet Bottermar bhí man drag bhil sí ar fáil a gúnaí an sin cead úd an teachtain se caiite gáúd ní chear cumach an seoir an Babhta seo níl go divin sin tí cín ganú cead úd Use it. Rachel all be úsáid Emily Lane tá si go tíomháil Grace Moore a pick up Trasna tá spása seo ag Lana McInerney gáilisteach a cain cáinse tíiste ag Emily Lane a ríist Emily Lane tíiste an lína chuig méad tá sí fósa gimachta Emily Lane an ein le legan síos ní aire nach Craobh Halloran ábalta a darna úd a amsún chuige úd le chuige mún agus éí Catriona Finn go máis na láh agus na brogach Sally Kelly bris an cín Sally á passáil an tífir din sin go fada le Lucia Lynn na skillan ar fád ag sa glibert a ríist a gáilchan cín bhaid níos fearr bhaid chuige Ulaidh ríist an líor sin Grace Moore hí puchasús an ceann sin amachchatí Corrigan Katie Corrigan garál tíma Katie Corrigan i míisteach sa gúine agus é a baint las as an fearlábhas sin sa glibert agus Katie O'Sullivan
So my cap go for fion Willis a grimman shin come The Gaulish Gergolish de Hangar Gazog and Lina to the Mimach, August Sar Hossin to Chin, Egg Shasna, Olivia McKinley, Machan Gleon, and Sarah Roher and Shaw, Egg Kira Fitzsimon Zog, and Haifa Corey, Bet Boshemer. Katrina Finna, Fek Honig Sheen Bjarna, Agasimi Tiden Bjarna Shingaholin, Amakati Emily Lane. Saru de Kugamon. Unshin, Agasifa Corey, a Craobh Rugbaí. Yeah, tilt go má heki, vi si den scocht an clé sin agus vi an rá a Ibra vi eki. Abby Machi Katrina Finn, Siobhan McCarthy, Enya Breen. Lucia Lynn, a Brishet Street, Lucia Lynn, Fosa Gimmocht, Havader Machon Lina, Tanlira de Chin, when a Jeshet and Uta, Vinny Fakori, Damshin Colchin, Captain Nafornia. Hamershin, like you're throke at the bench in a kit. Shahun Sally Kelly, these about Sleeds and Visha, I got Sleeds and Varna. Bannon is Shahun Sally Kelly, Sustin Lina Ficadomeder. Strasna, Enya Breen. Makadi Katsina Finn. Finn Machad and Gliha, Nalana McInerney. Agasudala, Egg Kugamon. Uda Galana McInerney attacked the Chakati Count Mach as a Gliver shot, kick all in Ella. Egg Katsina Finn. On the kick, Gary and Tivlin at Bantamach. Oh, okay. Kick Eric Katoga Skippy. Well, Tish on the pod, kick Magabi Mike, Steelach shot like Kira Fitzsimons, Gerald Stachas, Sar Gramut and Lucia Lynn. Tukidashig, Salter Townsend, Golamach, Katsli and the Finn, Machacha, Ifa Corey, good Lucia Lynn, Lucia Mach, on